Kaya pagat panapon po kaya katamongan. Yabi at ala po kim panalangin tamo ding makatuki. Kapasalamatan at kaya doon at ding karelang pamilya. Pablo and Reynalda Giao, Bless Constantine and Chris Apimwar, Richard Paulo Gia and Ricardo Giao, Yoli Jesselyn, Jeffrey and Joshua Tayag, Jane Giao, Wayley Midel, Winston Jenna, Ashley Macy, El Sunrise, Tony Mendoza, Eddie and Rosario Gilas, Robin and Chit Angeles, Neddy Macalino, Simon and Cherry Nathan, Ansley and Leia Gonzalez, Kate Gilas, BJ and Fatima Manlutak, Jay and Chi Carion, Jocelyn Evaristo, Tess Calma, Teddy Edelrina, and Eduardo Calma Jr., Christopher Dungo, Joy Gonzalez, Noli Lagman, Melvin Lagman, Sikat and Almario family, Fernan and Maria Cristina Clemente, Clyde and Vanessa Santos, Joel and Maris Malit, Virgilio David, Roberto Clemente III, Elsa Inco, Paraking makapasabaling kayadwanan, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jerry and Ireland Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Jeneline Bundalian, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph Mary Hazel and E.J. Valentino, Joseph Emilu and Ethan Di Giacomo, Mike Melody Gabriel and Micaela Yang, Dewey and Irene Remedios Binus, Rizalyn Binus, Derek Chris and Lisa Pineda, Minerva Concepcion, Carissa Marie, Charmaine Ronilo, Rain Jasper and Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layog, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, Arcel and Shangri-La Gilas, Franceline Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, J.C. Bon and Mylene Bitog, John Alfred, April Aliana Marie, Anika May Alfredo Cayanan Jr., Patrick Miguel, T.J. Castro, P.J. Polintan, Joshua Angeles, Nicholas and Gemabel Dizon, Ernesto Bolos. Paraking Malagwang Kapaldanan di Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Francisco Inco, Josie Inco, Terry Davis, Rina Kayanan, Yoli Molasike, Romeo Lasco, Olivia Hunt, Alfredo Kayanan Jr., Meli Manlutak, Ernesto Bolos, Cesar Biscocho, Stephen Martin, Rosario Gilas, Eddie Gilas, Nina Ley Gonzalez, Jose Romero, Chona Malyari, Marcelino Lagman, Jane Caburata, Rupina Ocampo, Natividad Ocampo, Estelito Manlapas, Consuelo Calma. Paraking Kapayapan din Kaladwadi, Jerome, Maria, Ulian Simeon, Lauriana Pelino Salome, Jose Senior, Isabel Gloria, Evelyn Aguas, Angel Amparo, Felicidad Melanio, Paulino Patricia, Among Osegiao, Dr. Bienvenido, Antonio Florentino Loreta, Pedro Cecilia, Julio Julia, Medalla Hamilcar, Renato Rosario, Flora Melchor, Leonila Constancia, Froilan Quintin Sr., Quintin Jr., Belenciana Roberto Belen, Dominador Cristeta, Antonio Maria, Emerenciana, Marcial Trinidad, Roberto Mirihilda Librada Rodencio, Reynaldo Nenita, George Torres, Antonio Victor, Among Tony Dumawal, Jesus Tayag, Benedicto Arsenia, Inco Maria Arsenio Cruz, Jerry Veronica, Angel Cruz Epipanyo, Maria Inco, Jennifer Randy, Charlie Fernando, Francisco Ignacio Jomer Carlos, Isidro Maria Erico Mariano, Rafi Bisda, Feliciano Sr. and Jr., Modesta Erlinda Luis, Corazon Emmanuel Resting, Carling Berting, Rosario Mario, Tim Monks, Oscar, Alistair Sunrise, Jose Lopez, Fortunata, Jose Gasa,
Maria Jesus Gloria Valentino, Jaime Marisa Cristina Bebencia Jolica Ocampo Ramses Tala, Benita Pacifico, Jerry Alice Elena Reynaldo Ruben Sr., Alfredo Sr., Teresita Saturnino Eduardo Valentina, Parico Eustaquio, Felicitas Catalino Lydia Leonardo Edgardo, Rosalinda Serapin Victoria Marcelo Justin, Ernie Pablo Mirna Jimmy Consolacion Romero, Priscilla Toledana Armida Caponpon, Eduardo Calma Sr., Simeon Maria Godofredo Tayag, Lucina Getulio Calma Sr., Jose Apolonia Maria Miguel Mariano Escolastica, Jesus Emerenciana, Among Damaso Inco, Juliana Corazon Claudia Nicolas Apolonia, Herminia Hermenegilda Victoria, Pablo Conrado Marivic Antonia, Andres Legaspi, Tony Arceo, Julieta Joby Carel, Joan Cleland Cornelio Marcelina Dionisio, Mervin Dalugdugan, Sita Tess David, Castor Uring Santiago, Erning Sevilla, Cornelia Segundina, Hermenegildo Julieta Alejandro Eduardo Pelisa Brigida, Gloria Martin Manalili, Sunny Diaz, Roberto Pangan Jr., Angel Sr., Julita Nobio, Joselino Salvador, Veronica Cruz, Remedios Francisco, Candelaria Jose, Amable Arsenia Jose Mardoño, Teresita, Miguel Valentina, Pedro Macario Encarnacion, Jose Leonor Benancia Antonio Peter, Willie Marianito Pablo, Maria Luisa Emil Elvira, Victoriano Malig Sr. and Jr. and Fortunata Malig. At ding maldang kaladwa kim purgatorio, lalong-lalo na karatangala ng makaga nakakarela. Sana tayo po yung dalita pakibat. Puryan ginu, pakayapa nala, pusong mebigo, tutukita po yung pamagsane. Puryan ginu, pakayapa nala, pusong mebigo, Puryan ginu, pakayapa nala, pusong mebigo. Ulitan tayo po. Puryan ginu, pakayapa nala, pusong mebigo. Puryan ginu, pakayapa nala, pusong mebigo. Puryan ginu, pakayapa nala, pusong mebigo.
Anti metong familia, mitipon tamo, king lagi ni pampo ning anak, kampo ning banal Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutamong Yeso Kristo, ing lugod ning Dios. Ating pamakisan metong ning banal Espiritu, mantabe kay kayungan. At kaya ka, antimurin. Kaniti pong kalimang Domingo ning karaniwan na panahon, makatipon tamo, bahan pasalamatan ning apong Ginoo, karing sablang kalam at grasyang pagkalub na kay katamo, lalong-lalo na king pamanyad sad na kay katamo, karing sabla tamong kasakitan, ampon kapanamdaman. Kaniti mo rin pong banal na misa, bayo po ing kay katamong humilya at pamigun ng pota, mabasaya po ing statement na po ning CBCP, Dikil King People's Initiative on Charter Change. At kay bat po sali siya po ing meto nga makuyad pamigunam. Kabang pagsadyan tayang pagmasusyan, ing misteryo ning lugod ning Dios, kaniting banal na Eucharistia, kay katamong anyawaran, ing kayang kapatawaran, karing sabla tamong kakulangan, hampon kasalanan. Itamongan, magkumpisal ko. King Diyos sa mayupayan tuto, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, ing isip amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nitay panigapu ko kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos sa ginuta mo. King Diyos sa mayupayang tuto pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, hiyuli na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kapayapan karing tao, payapapiyong lugar, upuyan na kaparanganan, nakasasampan, nakapaligayan, upuyan na kaparanganan, nakasasampan, nakapaligayan,
Manalangin tamo. Adwan mi kay kaking kasal pantayanan at lugudoy pa. Inglinghapan ming pamilya mong makatipon nga ni Keti. King kekang pakalulu at malugodagan ka. Alaking pamiisip mo belikdan. Alang luang mo pilisan. At alang tulang mo pinsinan. Kapamilatan daring panalangin ng Jesus. Dingkanwana nami pangako karing alang aliwang panaligan nun mo yung Diyos. Tayranda ke sana karing kalam ning kayarian mo banwa. Yang mabibiyempon magari kambe mo at ning banal Espiritu. Diyos manggaman king ngalangangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Hob. Ihob migsalitayo nga na, ing biyanawari ning tao keti sulip, enamo kalupa ning biyaning meto nga alipan, at ing panahon na mimigit king panahon ning meto nga upahan, kawangis ning meto nga alipan, amaong salilong, oning metong atalapagobrang alang isipan, nunemo ring upana. Salasali sila ring bulan, aalakong pekinabangnan, nunemo ing bunga ning lungkot. Alakong apala, nune pawang puyat at tangis. Kabang makakera ko, nga kong mimisip, bakit pa kaya sumala? Kabangon ko, nga ko namang mimisip, kakaba na naman ning Aldo. Ala kong karatunan alub pati ngapon. Ding Aldo ko, masalusula pa, king kasangkapan ning maglalala, at magugugol lang alang bitasang likwan apanayan. Ganakanyo, metong namong pangisnawa, mapatad na ing biya ko. At ding mata ko, kapilan man, era na atangalan ing tula. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalit na pakibat, purian niya ang Ginoo, purian niya ang Ginoo, pakayapa nala pusong mebigo, kantataya po. Purian niya ang Ginoo, purian niya ang Ginoo, pakayapa nala pusong mebigo, purian niya ang Ginoo, purian niya ang Ginoo, pakayapa nala pusong mebigo, Purian niya ang Ginoo, mayap ing dalit kapurian, king kekatang Diyos. Masanting at masampat ing purian niya, tatalakad ning pasibayo ning Ginoo ing Jerusalem. Titipuna no ring memalen ng mga ugse karing aliwang bansa.
Purihan niya Gino, purihan niya Gino, pakayapan hala pusong mebigo, pusong mebigo. Pakayapan no ring mebigo, at bibidbirano ring sugat da. Balo na nung pilan ra ding batuin, ausan ne ing balang metong king lagyo na. Purihan niya Gino, purihan niya Gino, pakayapan hala pusong mebigo, pusong mebigo. Masikanya at mayupaya ing kiratang Gino, ing kabyasnan na emo asukdan, tatalakad no ning Gino ring mga dakurak at babagsak no king gabon ding marawak itamongan po. Purihan niya Gino, purihan niya Gino, pakayapan hala pusong mebigo, pusong mebigo. Purihan niya Gino, purihan niya Gino, pakayapan hala pusong mebigo, pusong mebigo. Pamamasang ibot, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Ala kong matulid magmaragul, lipat ning panaral ke, ing mayap abalita. Makautos kako ing manaral. Mi parusan ko nung eke ipanaral, ing mayap abalita. Nung depatan ko ing obra ko, king sarili kong kaburiyon, atin kong asahan, amibayaranan ko. Dapot, ulining daraptan ko ang timong katungkulan, mga baldugan king iti, obrang peniwala ning Diyos kako. Uli nito, nanong bayad ing panayan ko. Alang aliwa, nune im pribilehiyong makapanaral king mayap abalita, aalang bayad. At makidwang karing katuliran ko, king obra ko, para king ebanghelyo. Tao kong timawa, naalipan ning ninuman. Dapot gagawan ko ing sarili ko, aalipan ding sabla, ban makayagyag kong dakal ataw para kang Kristo. Karing may naking kasalpantayanan, meging may nakong kaluparo, bako lang ayagyag. Inyagewa kong sabla ing sarili ko, karing sablang tao, bakong ayagyag ding mapilan, king makananumang paralan. Daraptan ko iti, ulining ebanghelyo, bakong mirakayanan, king kanwanan na. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Dela na laring kaya katamong kapanamdaman at pibatana ing sabla tamong sakit. Ing ginuman tabi ke kayo, At kaya ka antimurin.
Pamamasaking Maya Pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya ke ka, O Ginoo. Kalakora king sinagoga, tinaglos lari Jesus king baleri Simon at Andres, kaya beri Santiago at Juan. Makarate king matas alagnat kanita ing katuwangan ng Simon at sinabi ring agad kang Jesus. Lepita ni Jesus, telanane gamat at seupaning tinalakad. Kanita mo rin likwanin ing lagnat ing matuang babae at ya ing migsilbi karela. Inyang silim-silim na, limbog ni ngaldo, ring tao de laro kang Jesus, ding sablang masakit at alip nan ning demonyo. Ding sablang memalen, mitipon laking tulid ning pasbul ning bale. Pepakayap no ring dakalataong masakit at mi kamiyayaliwang kapanamdaman. Penabi nala naman ding demonyo, napepaboren migsalita, uling balura nung nino Jesus. Ganingaldo pa, mi bango ni Jesus. Mintaya king meto nga lugal at tahimik luwal ning balen at karinya menalangin. Penintunderi Simon ang ponding kayabe na inyang ikit de sinabira. Panintunan da ko ring sabla, dapot Jesus nga nakarela. Kailangan tamo namang munta kari makalapit a balen, bakong makapanaral mo naman karela. Itiying sangkan ning pamaglakoko Kapernaum. Inyalinibot ya king mabilog a Galilea, manaral ya karing karelang sinagoga at panabino ring demonyo. Pakamalan kong kakaluguran, ing Maya Pabalita ning kikatang kaligtasan. Kapurian ke ka, O Kristo. Kamusta kayo po? Ako po migagan na kanya pa pong Martes minuli na ako. Aliwa po yung first public appearance ko. Kay ba't ko pong may walang pabulan. Nandin po, bayo po magumpisay misa, kaya rin na po nitang kasal nanding kat panapon. Dahil awanda ko po rin kaya nakan, kuno ka rin ko po may assign na niya pong diakono at bayo ko maging pari, king bahay pari. At atin lang pong akwento tungkol ka rining lalapit karela, ila mismo aranasan da. Ikit no nga puntelo retang kaya nakan makapink nandin. Itang karanasan da tungkol ka rining tao at politikong lalapit karela, ba nating papirma? Dengaliwa, magparalila mo ka no, para sa pagbabago, kay ba't kumalang pirma? Dengaliwa, bayaran do ka nung siya 2,000 para pumirma mo, kapalit na mo ning neto nga pirma. Inya pinikit ko rin, nung bakit inutos na ning kikatabong obispo, ing basan ke pungen, ing kareng misang Domingo kareng eganaga ng parokya tamo, ing mabasa ya ining statement na ning CBCP, dikil kaniting issue king People's Initiative on Charter Change. Pabustay niyo pong basan ke. The Catholic Bishops Conference of the Philippines or CBCP. Ano ang mabuti? Pahayag ng CBCP tungkol sa People's Initiative on Charter Change. Sumagot si Jesus, bakit mo ko tinawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos ng Diyos. Mark chapter 10 verses 18 to 19. Minamahal na bayan ng Diyos, naway sumaatin lagi ang liwanag ng Panginoon. Tunay na Diyos lamang ang mabuti, wika ng ating Panginoon. At ang lahat ay nagiging tunay na mabuti kapag kaisa ang Diyos ng kabutihan. Kaya tayo mga Pilipino ay bayang pinagpala ng kabutihan niya sa napakaraming paraan at dahilan. Mayroon tayong mayamang kalikasan at mga mamamayang likas ang kakayanan at lalo't higit sa lahat ay makadiyos sa ugali, turing at mga gawi. Yan ay mabuti. Bilang isang bansa, tayo ay mayroong saligang batas
na nabuo pagkatapos nating makalaya sa mapayapang paraan mula sa isang madilim na panahon sa ating kasaysayan. Ito ay nabuo para ang bawat isang mamamayang Pilipino ay mapangalagaan at madala sa tunay na kaunlaran. Ang kanyang kapakanan ang pangunahing nilalaman ng saligang ito. Sabi nga ng dating ika-20 punong hukom ng Korte Suprema na si Hilario Davide Jr. patungkol sa ating saligang batas. Ito ay ang natatanging saligang batas na makadiyos, makapilipino, makatao, makadukha, makabuhay, makabatas, makapamilya, makamatrimonyo, makakarapatang pangtao, makakababaihan, at makakalikasan. Yan ay mabuti. Kaya nga't anumang usapin tungkol dito ay napakalaga at hindi dapat binabasta-basta lamang. Mga kapatid, kami ay muling sumulat sa inyo sa usapin ng charter change. Nababahala kami sa mga balita na nagmula na rin sa mga tao na nagkaroon ng mga pagpapapirma sa iba't ibang bahagi ng ating bansa para sa isang tinatawag na People's Initiative. Marami ang maaaring lumagda na dahil sa napakaraming dahilan, ngunit malinaw na ang inyo o kanilang paglagda ay hindi bunga ng isang masusing pag-aaral at pag-uusap patungkol dito. Lumalabas na hindi muna ipinaunawa ng maayos sa karamihan ng mga lumagda ang mga tunay na dahilan ng petisyong ito. Ang mistulang People's Initiative ay isinagawa ng mga ilang lingkod bayan na malinaw ay hindi nagmula sa inisyatiba ng mga karaniwang mamamayan. Kung ganun nga ang nangyari, malinaw na may halong panlilinlang ito at pagbabaliwala sa tunay at malaya nating kakayanang makiisa sa prosesong demokratiko sa ating bansa. Yan po ba ay mabuti? Hindi po ito simpleng lagda. Dahil sa inyong paglagda, ay binibigyan ninyo ng kakayahan ng ating mga mambabatas na palitan o baguhin ang ating saligang batas. Mababasa ninyo o maririnig na usaping pang-ekonomiya lamang daw ang kanilang hangad, baguhin at amyendahan. Ngunit kahit mga senador na mga mambabatas din natin ang nagsasabing napakalaking posibilidad na higit pa riyan ang maaaring pakialaman at baguhin kapag nagtagumpay ang People's Initiative na ito. At kahit ang nabanggit na dahilan na kailangan nating amyendahan ang bahaging ekonomiko para makasabay tayo sa makabagong panahon, sang-ayon na rin sa ilang dalubhasa, ay pwede nang gawin ng hindi na kailangan pang baguhin ang kasalukuyang saligang batas. Maraming dalubhasa na ang nagsabi na hindi ang saligang batas natin ang tunay na humahadlang sa ating pag-unlad. Ayon sa International Trade Admission, the Philippines continues to lag among Asia-Pacific peers due to poor infrastructure and a decline in government and business efficiency. Investors also repeatedly cite government red tape, regulatory uncertainties, a slow judicial system, inconsistent application of laws by local government units, and corruption as challenges to doing business in the country. Mukhang malinaw kung alin ang hindi mabuti. Nagkaroon na nga po ng desisyon ng COMELEC patungkol sa pansamantalang pagbabasura sa mga petisyong ito para sa sinasabing People's Initiative. Ngunit hindi pa rin po tayo dapat maging kampante dahil malamang magkakaroon pa rin ng mga iba pang tangka para sa charter change na ito. Pagsusumikapan po namin sa aming bahagi na makapagbukas ng mga pagpupulong at pagtatalakayan patungkol sa saligang batas at mga suliranin ng ating bansa. Hangad po naming makapagnilay po tayo at makapagdesisyon para sa tunay na mabuti para sa lahat. Ang aming pong dasal ay hindi tayo basta lalagda o papayag sa kahit anong petisyon na hindi muna natin napag-isipan, napag-usapan at napagdasalan. Huwag po sana nating hayaang magpatuloy ang ganito mga sistema ng panlilinlang sa ating mga mamamayan na siyang mas nakapagpapalakas ng loob sa mga
nananamantala sa ating bayan. Ito ay tunay na hindi mabuti. Pagpalain nawa kayong lahat, lagi at gabayan ng ating poong may kapal na siyang tunay na mabuti. Para sa kapulungan ng mga obispo ng Pilipinas, pirmado, Pablo Virgilio S. David Didi, Obispo ng Caloocan, Pangulo ng CBCP. Ika-31 ng Enero, 2024. Karok yung lawe ka ko. Enemang kakoy te. Kumusta kayo po? Ating upungkutang kaya kayo. Kaniti pong kaya katamong makuya da pamigunam. Nanong kabaligtaranan ning anak. Nanong kabaligtaran ning anak. Gawin niya ping kasiping yun. Ing kabaligtaran ning anak, nano? Aliyah. Ing kabaligtaran ning anak, lawin niya yung kasiping yun. Ing kabaligtaran ning anak, demonyo. I will tell you why. Kaya katamo pong ebanghelyo ngayon aldo ngayon at karing milabasan a Domingo. Panetayang daramdaman ing pamanabi ng Jesus king demonyo. 3 times in this gospel, the name demon was spelled out. Tinabi na lang Jesus ding demonyo. Penabi na lang naman ding demonyo eno pe paboren big salita at katataw yan linibot yaking mabilog a Galilea manaral ka rin karelang sinagoga at panabinala ring demonyo. What is it with demons that Jesus want them to drive out of people? Nanuwaring atin king demonyo o ba't buri na lang itabing Jesus karing tao? Nanong gagawa na ning demonyo king metong nga tao? 2 Sundays ago, nung atatandaan niyo, we celebrated the Feast of Santo Niño, a unique feast in the Philippines. Kaya ni mo pong Pilipinas, may pagmasusyan. Pagmasusyan tala, aliwa mo yung Santo Niño. Nune mo naman din kayanakan. Binida tala rin kayanakan, uling para karelaya kanuing kayarianing Diyos. At kaya rin na po ning Domingo nga ita, dimdam tamo, ing pamanabi ng Jesus, kening meto nga marok kay Espiritu, kening demonyo, aginulisak, nanong buri mo kaya kami, Jesus, anak ning Diyos, nga nang makanyan, di natang kababa ni tabi mo kami. The devil destroys our innocence, our docility and obedience. Ing buri na ning demonyo, maging alipan tamo ning sarili tamong kaburian at ambisyon. Ing anak, pwede yang ituro, pwede yang pakyalaman, pwede yang turuanan. Tering demonyo, bisang payato, itang bisang paturo, bala na ning demonyo, agyunangan. Lawan nyo pong pasibayo, ren kasiping yo. Lawan nyo lang. Bisaya kayang paturuyan? Bisaya kayang payatuyan? Pwede kayang sabyanan yan? Sigurado dakal kakilalang makanyan. O ila mismo, o ika mismo ita. Mililubya naman ng demonyo keka. Potangin nakabisang payawat king bisyo. Potang bala mo ika nang isto king gagawan mo. Potangin nakabisang makiramdam, makipagsalita man. Potang mapali katambing buntok at bulubulusok. Miluba na kakanyang demonyo. Nung sabyan mong ing kabaligtaran ng anak, ano pong kabaligtaran ng anak? Matuwa ngayo. Ing buri na waring sabyan, ing matuwa, ene buring ene pwedeng ituro, ene pwedeng makiramdam, ene pwedeng pakilaman, ene pwedeng mabiyasa. Karakal ko kakilalang matuwa, lalapit laking sakramento ning pamangumpisal, metong mo yung kutangda. Among, nano pong gawan ko? 80 anyos, kutang nakakong 27 ko pa mo. Among,
Nano pong gawan ko. May bugong may balikwas king luklukan ko. Nang mali ko king gabilyan mo nga ako sana. Pero mabibilib ko, huling rening matuang areni, anyawaran da pamurin king hapong ginuing dapat danggawan. Huling balo da pwede lapang turuanan. At minsan naman makalungkot. Di takno mo ring anak, lalapit na po yung Kwaresma. Lulungkot kong totoo. Titak na labong binaring anak, alalapit king sakramento ning kumpisal. Bakit? Bala mo yata paisip na ning panahon na ini, aying papaturo at mangutang, tandaan ning kainan. Inyanano, sa salikot da na mo ring anak king pagdalanan da. Da nasasabihan maski karing pengari da. Alalang balo king karelang pagdalanan. Pengari, pakiramdaman yu, detang da sasabihan ding anak yu. Anak, eko marine paturo, at eko mamirapal king panyulong king biyeyo. Ing taong mamirapal, mayan yang mibual. Those who always haste, always makes waste. Tauli pong panabilin. Pasayangan kayo po yung panabilin ko napon. Anyang piyesta ng presentation of the Lord. Kawangis na yung panabilin ko napon. Muna, karing anak. Kabang anak ka pa mo, mo isipang dakal na kabalo. Anya, kabisang paturo. Wisdom comes with the age. Ugalyan mong manaya, ugalyan mong mibata, ban kang mabiyasa. Kamamirapal, tumwa kang kagad itsura. Inganak makiramdam, maranon niyang tumwa itsura. Maging lupang demonyo ya. Sarili na naing pakiramdamana. Lalakad ya papunta king sariling kasirana. Tanggapan mo yung pangaral ning pengari. Siklod ka kang tatang at apo mo, kang imamo. Makipagkaluguran ka ring aliway, walas mo yung yato mo. Dakal ka pa kailangan na balo. Kadwa, karing makatwa. Maski matuwa na ka, mo mo naman isipang sagad na yung katawan at kaisipan mo. Mo isipang balo mo nangan, denasan mo nangan. Uli nung makanyan, lunto kang panemapali buntok at mapanatu karing aliwa. Tuklasan mo pa'y makasalikot mong sikanan at gelingan. Atin ka pang kilala king sarili mo. Atin ka pang balo king biye mo. Agyo mo pang dagdagan ing kapibabatan. Ing biye talagang makanyan, nga kupen. Tutwa tangan. Pero sumbagalita, ban maging masaya ka king biye mo. Inya, ing tagline, pakiharapan ming kasiping mo. Last na mo ini. Harapan ming kasiping mo, naka magbusit. Okay? Yan. Naka magbusit. Pero nga kupin, iyo po sana isipang kasaman ko rin taong busit. Sana ko po karing makanyan. Gang manalabaya siguro yapo ko kanini mapali buntok. Imako ang po itatang ko, ratatatatat larang kimbale. Sana ko po karing mapali buntok, kaya nga kupin ang gyangya ko makanini ko boses. At may ngasikan ko boses. Katatawlian, o ini po yung pambawi ko, nga ko. Kare namang kayanakan, amanyese karing makatwa, kang imamo kang tatang mo kang apo mo, karing makiutos, karing makatwa, nung magbusit laman, mo sasawan. Minsan, lambis da namo ring makatwa, ing makanyan. Ding anak, eyo gagawang sangkan, ing saing ding pengari, banlautan yula. Manatili tamong anak da, gagalang at manusig karela. Tumwa ka rin, danasan ming maninton manyese keka. Pero sana, kabang tutwa ka, mo pa ni gagawa ning loob mo. Uling potang, ala na kang pakiramdaman at panginwan, karinya lungob, hing demonyo. Kabang tutwa ka, mo kakalingwang maging anak, anak na kaning Diyos. Nga nining neto nga sinulat, how I wish to trust in life without questions asked, hanging on God's words, confident and relaxed, just like a child. How I long for a conscience, meto nga konsyensang malinis, ang tingangin, having goodwill with others,
and always at peace, just like a child. How I long for courage, tapang bankalyan ing pitatakutan, knowing I'd surely be caught when tossed in the air. Ating sapo kako, potang manabo ko, just like a child. How I need this grace. So, dear Lord, to you I come. Help me to believe and receive your kingdom just like a child. Tandanan mo, ingebyasang maging anak, ingebyasang paturo, at inyang demonyo, king kilob na. Potangin na kabyasang paturo, ating demonyong kailangan itabi, king lob mo. Anyawaran mo, king iba, itabi na yung demonyo, king lob mo. Banibalik ne, ingkekang kayanakan. Amen. Talakad tapong eni at ipasyag tamo, ingke katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko. King Diyos, ipang mayipayan tuto, linalang kimbanwat yato, at kang Yesu Kristo ng anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagliking upaya ng banala Espiritu, mi bait kang Santa Maria Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkot, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepay tasya banwa, makaluklukwa na ni Diyos, ipang mayupayan tuto. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum ka ring mabye, ampon may nga mate, sasalpantaya ko, king banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pami sa makding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasablira mieding mete, at king bielang angga. Amen. Lumapit tamo, king ginuta mo, at adwan tamo king sabla tamong pamangailangan, ating pamangailangan ing kekatamong balayan, nga tamong manalangin, Gino, pakayapan me ing kekang balayan. Gino, pakayapan me ing kekang balayan. Para ka ring sablang magdulop, king Gino, a eman makibalo, king keyang lagyu. Para ka ring sablang balayan, asasamba, king Gino, lalamding miyayaliwang lagyu. Manalangin ta, king Gino. Gino, pakayapan me ing kekang balayan. Para ka ring sablang sasyo, king Gino, king karelang kaligaligan, at para ka ring dakal, a masisinop, king karelang kasakitan. Manalangin ta, king Gino. Gino, pakayapan me ing kekang balayan. Para ka ring alang bulad, king karelang kalungkutan, sakit o ketwan, payita panamdaman, at pamanangging mamatawad, manalangin ta, king Gino. Gino, pakayapan me ing kekang balayan. Para ka ring kontemplatibo, king Santa Iglesia, manalangin king lagyo rin taong maralas, mga lingwan, maus, king Gino. Para ka ring sablang apostol, amipabalo, king Gino, manalangin ta, king Gino. Gino, pakayapan me ing kekang balayan. King metong apamik kisamak, king lugod, karing Kristiyano ring aliwang iglesia, at kayabe ring manalangin, king Diyos, karing tutong dakal aparalan, manalangin ta, king Gino. Gino, pakayapan me ing kekang balayan. Ginoong Jesus, pasulungan mo yung kamalayan din kaya kaming komunidad, king pamangailangan, ding dakal karing kaya kang talasalpantaya, at migit mo keng iturong miyatad king metong at metong keka o ginumi, manggaman king alang angga. Amen.
Manalangin kayo kapatat, baning kaya katamang daod, matanggap yara paning Diyos, simpang lubos mayupaya. Tanggapanin sa aning ginuy tindaon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katangi kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, sa ginumi manano na sanang iting tinapi at ala kabinye mo para pamangan mi, ketiking yato maging sakramento nening biyemi nga langanga, itiadwan mi, kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kay kayo, At kaya kaante mo iyat rin. nayo ring pusoyo. Makayat na no, king Pasalamatan tayong ginua Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa. Diyos, king alanganga at lubos mayupaya. King kekang lugod, binukod mo kami ba napakilala mo ing kekang karangalan. Hanggang gilutan da ka, paulining kasalanan mi. Ginawa ka pamuring paralan ban makapagbalik kay lubke ka. Uliniting kaluguran mong anak meging tao yang kalupami. Banating kalupaming taong makapagligtas ke kami. King kapahamakan at pangalili king dalan. Kapamilatana, ring anghel ning banwayo yampang ding karelang panalangin ning kapanyamban. Kabang magsayala harapan mo kapilanman. Misuge saning siwala mi king karela. King matagumperang dalit ning kapurian at ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy pay king panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Palukob mula ang pabanal deting ayin king espiritu mo ban para kay kami, malyari lang katawan, ang bondaya, ning ginuming Jesucristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, pepasalamata na kampon pinuri, piraso ne, at dinwang ni karing disipulo na at ngana. Wanan yeti kayo nganat mangan kayo kaliti, uling itiing katawan ko, kami daon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan, kinwaning kalis. Pasibayo na kang pepasalamatan ng pon pinuri. Dinwang ning kalis karing disipulo na at ngana. Wanan yeti kayo nganat minum kayo kaniti. Uling iti ang kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo ang pon nalang hanggang tipan. Kami bubu para kay kayo pon para karing sablang tao. Banket ami patawaran laring kasalanan.
Daptan nyo itiking pamigagana kayo kanako. Ing misteryo ning kasal pantayanan. Hinyangin ni gaganakan mi o ipahing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo. Taraon mi kay kaiting tinapin ning biyating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka. Hing pepalyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Papakumbabaming pagamwa mo. Kingi kaming ansanang mi sulusulo king katawan ng pondaya ng Kristo. Tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan mi o ipahing banal iglesia mo makalaganap king meto yato. Ban mi ganap yaking lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, i-Florentino kaya kaming Obispo, ting sablang pari ampon diakono. Ganakan mula naman din kapatad ming pepay nawan at maninayang subling miye, lalong-lalo na i Aristotel, i Jason, i Aldrin, Comet, i Noli, at ding sablang mayangon na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakalulwan mo kamingan, gawan mo kayangan karapat dapat magkamiting biya lang angga, ban kayabe ng Maria, kapilan man Virhen, induning Diyos. Kambe ng San Jose esposo na, kambe ring nuan mga apostol at ding sablang banal, at inupad king malmong kaburian king kekabanding panaon, apurian da sa tapaligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambe na't kaya, ipang mayupayang tuto, kagumding Espiritong banal, pupurian da ka, at parangalan manggaman kingalangangga. Kambening maragula kapanaligan king Dios sa maganakake katamongan, mausta mo kayang ini, kapamilataning panalangin at tiro ng Kristo.
Ikabos mo kami o ginuking isablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panon mi. Banting kasopaning kaya kang pakalulo, parati king mitimawa, king pamanalipaning kasalanan, at mi kabiyos lang kasasagpulan king isablang kaligaligan, kabang maninaya kami ning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Kristo kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian kaya at ing kayo payan at ing ligaya, manggaman king alanganga. O Diyos, sa ipaming ginuming Kristo, sinabi na karing kayang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babaliktan din kaya kaming kasalanan, no ing pansinan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan ng ponpisan metongan may agpangking kaburian mo, ikang mabibiyem pon magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing ginuman tabi sanang parati kaya kayungan. At keka antimurin. Ing masayang paralan ni dakit angin, iking balang metong ing tanda ning kapayapan at pamikakapatad. Sanang pamihabi ni katawan, pandaya, ang tayo sa Kristo. Pagkalab ni Bela, ang katamon sa blang tanggap kaya. Tawaran mo na sa payang magaling na ako. Makakalulo. Pakamalan kong kakaluguran, niyo yung kordero ning Dios, niyo yung Kristo yung lupa ning pakalulo ning iba, niyo yung milalakoking kasalanan ning yato, mapapalad tamo, ikatamong mayayaos ban makirake, kingapunan ning kordero. Gino, ek matampan tanggap keka, dapat yag kasmi nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos, save pami. Pagkaluban mo king dake, king metong atinapi at king metong akalis. At kagawan mo king metong kang Kristo. Saupan mo king magdalang kaligtasan at tula king mabilugayato. Idiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tapos saguli para karing mapilan pong announcement. Pwede po inki katamo pong financial report. Inya pong milabasan at January. Month of December, milabasan na December. Month of December 2024. Total cash receipts para po king general funds 1,391,429.24 plus funds held in trust, data pong donations para king church projects, formation programs, pondo at lamak ng Kristong Ari o Plaka, catechist funds at special collections, 271,771. Total expenses, 745,806.95. At total excess receipts, 645,622.30 divided to 50% general funds at 50% parish priests discretionary funds. For reference, baka post ne po, king kikatamo pong bulletin board ning parokya, ini pong tauling financial report ning kikatamo pong parokya. Kadwa po din, po ring daratang tamong special schedules king parokya. February 9, 7 a.m., Aldo Viernes, atin tamo pong misa para karing masakit at ating pamaglanya para karela. Uling po kitang February 11, kapiesta na po ning Virgen ning Lourdes, World Day of the Sick, may paintagon Dominguya po, inya eta po mikasya nung datang la po rin kapatad damong masakit. Inya mayapan mi po rin LOC Ladies of Charity. Ilipat ya pong February 9, 2024, 7 a.m. Aldo Biyernes, ing misa para karing masakit ating pamaglanya. February 13, 2024, Shrove Tuesday, 5:30 p.m. Pamanyilab, karing palaspas ban maging abu, at rito ning pamanisyo penitential rite, anting kapagsadyan king Kwaresma o Lenten season. Pero tinya pamurin pong misang abak, ita pong Martis ay ita. February 14, umpisa ning Kwaresma, Ash Wednesday o Merkules de Ceniza, ding misa 6 kaya ni po pisamban, 6 a.m., 12 noon, 5:30 p.m. Balang Miyerkules po, kaibat na po ning Ash Wednesday, the week po kaibat ning Ash Wednesday hanggang king Miyerkules Santo. Balang Miyerkules, kaibat ning Ash Wednesday hanggang Miyerkules Santo, ating pong pamagpakumpisal, kaya ni po pisamban alas 6 ning abak hanggang alas 7 ning abak, at syuke pong among Jason, kaya ni po king pisamban, ban pakumpisal. Balang Viernes naman po, kilub ning Kwaresma, pika pamag-estasyon ning Cruz, king Dalan, at mapupusya po king Banal Amisa. May announce po yung exact time po para king Friday Stations of the Cross, balang Biyernes king Kwaresma, king tutuki pong Domingo. Kadwa po, oreni po ring amount of donations in cash at in kind para po king pondo at lamak ng Kristong Ari o Plaka hanggang inyang January 28, 2024. Plaka funds for the poorest of the poor and scholarship program. Donations in cash, 137,682. Donations in kind amounting to 261,618. Kapat, oreni po rin proceeds kayari po ning concert ning daring Excelsis Choir at Mirabilia Day Choir, kayang tabi na Monsignor Greg Canlas at Ministry of Catechists, 107,675, amapit na pong 70-30 para karing catechist, at para po kitang patalakad na pong music classroom. Tama ba? Music classroom ba yan? Ning Mirabilia Day Foundation. Music classroom yan po, Apuntelo, tama? Para po karing mag-aral pong music. Malyari kayo naman po mag-donate para king Plaka, para karing kikatamong katekista at miyayaliwa tamo pang programa. Katlo, o rin naman po ring amount of donations para po karing programa ning Fiesta Committee at aliwa pang programa ning parokya may likom po, iba't karing kapatad tamo king Amerika.
baka bukas pa mo punggat panapon ko, announce po particularly retang lagyo po, lingela pa po mi at mi balik ka na ako, reta pong listahan. Pero kita pong, de po may donate, ibat po King America, may amount pong 6, directly pong ibat ka rin, naliwala pa po retang memya, minuli po Kenny, amounting to $6,570. Kalima, susopantaya rin po kambening Betis Fiesta Committee 2023 ing TESDA PTC, panmantun trainees para king welding at driving, amalyaring mag-submit form king opisina ning parokya, deadline king February 7, 2024. Welding at driving, mag-submit pong form king opisina, deadline king February 7. Kaya naman housekeeping, electrical installation and maintenance, malyari po mag-submit requirements king peso. Kaya pong milabasan tamang first ever Betis Job Fair. Atin tamong asopan 15, ami kayo brana, 32 for exam, and 35 la pong for final interview. At katataw yan, king susunod pong Domingo, February 11, kaya rin ning 5:30 p.m. Mass, maganap po ing election ning talakad presidente ning Betis Fiesta Committee 2024. Kaya po king katamo pong tennis court o parking lot. Dakal pong salamat at pasalamatan tala po rin kaya katamo pong PPC, panimunan ng Brother Mok Kayanan, PFC, panimunan na pong Sister Celinia Gosyoko, ating Betis Fiesta Committee, panimunan na po Engineer Arnel Coronel Kayantabe da po, at Kayantabe tayo naman po yung kaya katamong resident priest, yamong Jason Miranda, lalong-lalo na king pamanantabe na po kaya katamo, kabang alako po Kenny Kayabayo. Palakpakan talakan po. At syempre pasalamatan taming balang metong king parati yung pamanyaw at pamanyuporta karing programa ning kaya katamo pong parokya. Nandin po pala, may dedicate ya po for the parents of karing pong pengari king Gawad Kalinga at Villa Santiago at intamo pong nilunsad responsible parenting seminar para po karela at atin mo rin po may agkat at liwa pong participants, iba't po karing kaya katamong organizations. Pasibayo, dakal pong salamat. Palakpakan taming balang metong ating nga pong Ginoo. Kalakad tapo. Yung ginuman tabi kay kayo, At kaya kanto at bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, kambya na rin kaya kayong familia, ampon pa kamalan king biye. Ipagkalub na sana kaya kayo metong mapakumbabang pusong malyaring mabiyasa at ituro, king lagyo ng ipa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ume kayo king kapayapan. Salamat, King King Diyos.